Kua kotahi tau ki te rā, mai anō i te pupūngā ke o te riri o ruau moko ki Kaikoura, i riwha i te kiri o te whenua i te wā kāinga nei o te Waipounamu. Pākia kinotia ngā mahi whakahaere o Whale Watch Kaikoura, ko ia hoki tētahi o ngā pakihi matua o te taone. Hoi no te takinga o ngā karakia o te ata, e mārama ana te kitea, kua hiki ake ngā taimahatanga, e kawe a tonu tiana ngā mahi o Iara. Nei rā te pūrongo a Irena Smith. E whakawātea nei te ara, kia anga whakamua. Ara mai te toki, haumie, huie, taiki e. Ko te kaupapa nui o mātou i tēnei rā ko kotahitanga o tēnā rōpū o tēnā rōpū. Ko te tauranga waka nei tētahi o ngā wāhi i Pākinotia e te rū whenua, nā ko nā i au kati ai ngā mahi a te pakihi tāpo e Māori nei. 49 days of not whale watching, be the longest time since we started back in 1987, since we haven't been whale watching. And then from there we were only able to operate one vessel, so we're at 20% operating capability. He nui ngā mahi kua oti i tēnei tau ki te whakatikatika i te tauranga waka, engari ko te paenga kua huri hei wāhi pai ake i te wā I mua mai o te rū. I mean, that's the silver lining to an earthquake. I mean, everything gets destroyed, but at the end of the day, we get better infrastructure. Now, our marinas looking better. I mean, our roads are going to be better. Local infrastructure is going to be better. He oe I roto I te hari, he pauritanga nō hoki ki ngā mate o te parekura. He tohu aroha tēnei. He poroporo aki ki ngā mate o te rūwhenua, kia Joanne rawa ko Albert, me rawa whānau. I tua atu I tēnei wāhi ko te whakatūwhera I ngā huarahi matua ki te taone te whainga matua me te tumanako katutuki a te mutunga o tēnei tau. We've still got a journey to go, roads and locally, but absolutely, I mean, any bit of progress that we can see, like the milestones with the railways opening up, the marina opening up, everything is a positive step in the right direction. Ko te mea nui, he timatanga tēnei o te ora, e hoki mai nei ki te hapori. Mo te kotahi tau I wāhi ke atu ngā waka nei e te tari ana kia whakahaungia te tauranga waka nei. Ahakoa ngā pēhitanga o tērā I runga I te pakihi, I te rā nei ka ki katoa ngā waka I te hunga turuhi, kia timata noa I ngā mahi mā takitaki tohora. E ono ngā haerenga mo tēnei rā, he tohu o te pakari o te hapori ki te hoi tahi I te wā o ngā wai karekare. Irena Smith, Te Karere.